Халык мәхәббәтеннән башка бу фестивальне күз алдына да китерү мөмкин түгел. Халык мәхәббәтеннән бу фестивальдә лауреатларыбыз да сездә булмас идегез. Сез барыгыз да халык мәхәббәтен күрергә дип килдегез. Һәм инде шушы шибәр кызларга һәм музыкантларга карап сәхнәгә кем чыгасын да чамалыйсыздыр дип уйлыйм. Шулай бит. Безнең әйтеп тору хәтта артык, ләкин шулай да без бу исемне кабатларга яратабыз. Сәхнәдә Салават Фәтхетдинов! Yol boyları sarı şeşek, göz yıldıra güreşek. Nasip olsun hemme bizge, yaktıma Türkiye'leşek. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Künlegizning mıngsılığın, beyle barsın yazmışka. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Künlegizning mıngsılığın, beyle barsın yazmışka. Kişinin tirilisi bula, yamanı var yakşısı. Üzmesin üzəgigizni, ayrılı aşısı. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Künlegizning mıngsılığın, beyle barsın yazmışka. Ömür ağışlar yılğa, geri qaytmay o'tganlar. Allaniga isga tusha, unutulib bitganlar. Sarı şeşek günü bağışlayın mıngsılığın, beyle barsın yazmışka. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Yuramağı sağışka. Künlegizning mıngsılığın, beyle barsın yazmışka. Sarı şeşek günü bağışlı, yuramağı sağışka. Künlegizning mıngsılığın, beyle barsın yazmışka. Künlegizning mıngsılığın, beyle barsın yazmışka. Салават Фәтхетдинов. Халык мәхәббәтенә тиң алтын барс премиясе белән Татар эстрадасы Метрон, Казан телерадио компаниясе генераль директоры Тимирҗанова Мәдинә Фатих кызы бүләкли. Добрый вечер, дорогие друзья! Хочется сказать огромное спасибо Татар-Жиро фестивалю за такой праздник. Мы уже сидим 3 с лишним часа, и если посмотреть на ваши лица со стороны, вот я буквально смотрела, это счастье, это любовь, это эмоции. Для меня же огромная честь сегодня стоять на этой сцене и награждать именно Салавата в этой номинации. Бесспорно, сегодня мы посмотрели, мы всех любим, они сегодня искренне пели. Многие из них уже прожили большую жизнь на сцене. И, конечно, для любого певца, который выходит на сцену, это прежде всего, чтобы его любил зритель. Вот. И у Салавата счастливая судьба на сцене, зритель его любит.
И поэтому именно в этой номинации сегодня он представляет. И он сегодня, на самом деле, лучший среди равных, как уже мысль прозвучала однажды. И хочется от вашего большого сердца, от большого сердца радиокомпании «Казань» сказать Салавату огромное спасибо за то, что мы столько лет любим с его песнями, дружим с его песнями, проживаем свою красивую жизнь с его песнями. И хочется сказать огромное спасибо Салавату за верность сцене, за искренность в общении с нами. Миңа шаклы сөйлеген Хания Фархи һәм депутат Айдар Галимов сүзләренә кушылам. Исән сау булыгыз, бергә булыйк. Рәхмәт.